Okey geng, kita ada sebuah Saga VVT. Saga VVT ni first owner mari untuk buat servis lah minyak hitam, servis minyak hitam. Tetapi dia bagi tahu dia punya kereta ada mengalami masalah jerking lebih kurang macam itulah. Dia tak kuat sangat. Bila brake dekat bongo nak jalan balik tekan tu dia terasa. Terasa macam biasalah, kita pun bagi tahu buat benda basic lah. Kalau bak kereta pun tak ketara sangat, tak kuat sangat dia punya jerking tu. Dia ibarat nak kata menyentak, tidak. Lebih kurang dia jerking macam tu lah. Buat benda basic, pelak, cek, servis total body, fuel filter, macam tu lah. Ni kita tak servis lagi total body nanti kita buka. Tengok ada owner nak servis macam tu ataupun nak buka total body servis dekat luar pun boleh, macam mana-mana pun. Jadi ni dia punya fuel filter. Fuel filter ni korang tengok kereta ni mileage dah 100 lebih ke sorok? Lebih kurang kot. Tapi dia tak pernah tukar lagi fuel filter. Tengok dia punya fuel filter. Betapa kotornya fuel filter. Tengok. Hitam melekat. Sebab tengok daripada fuel filter pun dia punya minyak terlalu kotor. Dia punya minyak ni pun main peranan penting. Sebab minyak petrol tu kalau anda kata kotor, bila kotor saluran fuel filter kotor, dia masuk dekat injektor pun kotor macam tu. Buat benda basic dulu. Kalau tak jadi barulah kita cek benda lain. Buat yang murah, basic dulu. Fuel filter, servis total body, cek pelak. Tu dulu. Sebab dia punya jerking pun tak ketara sangat, tak kuat sangat. Saga VVT.